Iyi si yacu itatsemo ibintu byinshi, imijyi myiza cyane yubatswe n'amagorofa ahambaye, indabyo nziza cyane zigenda zitakwa hirya no hino mu mijyi, Afurika ndetse n'isi yose. Ni umunezero n'umunyenga. Igihugu cyose kigira ishyaka ryo kuba cyaharanira kuba cyakubaka umujyi ukomeye, kugira ngo amahanga yose atangarire uwo mujyi. Nyamara kandi iyi mijyi abenshi baza bava imihanda yose baza kuyituramo kubera ubwiza bwayo. Habarimo abamiliyoneri cyangwa se abantu baba bafite amamiliyoni n'amamiliyari baba baragiye muri iyo mijyi. Nyamara kandi byose bigaragaza yuko n'ubundi isi ahantu hari ibyiza buri wese agenda bisanga. Hari imijyi ikomeye cyane ituwe n'abantu benshi, kandi iyo mijyi abo bantu barimo batunze amamiliyoni. Izi miliyoni zose ziba zigeze n'abandi bafite za miliyari z'amadolari. Ni ikiganiro Inkuge yigenza kuri Buto TV2. Ngende hafa nibigira. Ibuka gukora subscribe unamamaze, tuguhaye ikaze. Raporo iheruka cyane ya Henry Global Citizens batangaje imijyi yo kw'isi ikunzwe cyane n'abakire bafite za miliyoni ndetse kandi n'amamiliyari y'amadolari akomeye. Raporo rero yongeyeho yuko n'ubundi umubare w'abakire cyane i Lagos muri Nigeria wagiye wiyongera cyane. Ibivuga yuko 22% aho ubu ngubu abantu 330 bafite umutungo urenga miliyoni 10 z'amadolari, no 20 bakaba bafite umutungo urenga miliyoni 100 z'amadolari. Nkuko Henry yabitangaje rero, avuga yuko Johannesburg ari wo mujyi utuwemo cyane n'abantu bakize cyane muri Afurika, kuko uyu mujyi ufite abatunze miliyoni nyinshi z'amadolari. Navuga yuko hafi miliyoni 15,200 z'amadolari, hamwe kandi bafite za miliyari bakomeye. Abantu bari muri Johannesburg batuyeyo nabo ubwabo bagera mu 15,200 bafite za miliyoni nyinshi z'amadolari. Babiri muri bariko bafite miliyari. Umujyi wa Cairo kandi nawo, umurwa mukuru wa Misiri, waje ku mwanya wa kabiri, ufite abaherwe 7,800 batunze arenga miliyoni y'amadolari. Mu gihe kandi umujyi wa Cape Town nawo ari ubundi mujyi wo muri Afurika y'Epfo, uyu nawo uza ku mwanya wa gatatu, ufite abaturage bagera ku 6,800 bafite za miliyoni z'amadolari, bangana n'aba Lagos, ariko yifite abafite za miliyoni benshi cyane. Nairobi, umurwa mukuru wa Kenya, nawo wuze mu mujyi 5 yose ya mbere irimo abaherwe 5,000 bose bafite za miliyoni z'amadolari. Barimo batunze kandi na miliyoni zisaga 240 z'amadolari. Bavuga yuko abo bose barahambaye. Undi mujyi wo muri Nigeria uzi nka Abuja, nawo ubwawo uvuga muri iyi raporo ufite abaherwe 800 batunze miliyoni y'amadolari. Abatunze miliyoni nyinshi ni 30, mu gihe harimo 3 batunze miliyoni 100 z'amadolari, ariko nta n'umwe utunze miliyari muri uyu mujyi. Nyamara ariko abamiliyoneri benshi bagiye bavugwa cyane. Miliyoneri ninde? Miliyoneri ni uwahehe? Raporo yasobanuye ko kandi ngo miliyoneri ari umuntu ufite umutungo cyangwa se imari ifite agaciro ka miliyoni cyangwa se zirenga z'amadolari. Ibi rero kandi birimo amafaranga, konti ye yo kuzigama, ishoramari riri mu bubiko bwe, inguzanyo za leta yahawe, hamwe n'ibikorwa bya remezo bigaragara hirya no hino ku isi. Rero umujyi wa New York urayoboye, aho ufite abamiliyoneri hafi 345 n'abantu 600, harimo abaherwe 737
bafite umutungo ufite agaciro ka miliyoni 100 z'amadolari cyangwa se zirenga, n'abatunze miliyari zihambaye bajya kuri 59. Umujyi wa Tokyo kandi nawo uza ku mwanya wa kabiri, ufite abatunze miliyoni 304 ndetse na 900, ndetse n'abatunze miliyari y'amadolari 12. Umujyi wa San Francisco nawo uza ku mwanya wa gatatu. N'undi mujyi wa kane twavuga wo muri Amerika nawo waje kuri uru rutonde rw'imijyi 20 ikize cyane ukurikije umubare cyane w'abakire batuye iyi si. Los Angeles ufitemo 6 ku mwanya wa 6 mbabarire. Chicago ku mwanya wa 7, Houston ku mwanya wa 8 ndetse na Dallas ku mwanya wa 18. Abandi muri aba bantu rero ba mbere gusa 5 ba mbere nabo mu Bwongereza, i London, hakaza San Francisco na Singapore. Abahirwe bose niyo babarirwa. Ifaranga n'umusema kweri, urifite abavuga urufaransa kandi arubahwa. Igitekerezo cye mu nama mbwirwaruhame gihabwa agaciro. Iyi mijyi irakomeye cyane. Ese ni wacu ni bande bafite aya mafaranga agera kuri uru rwego? Ni ikiganiro Inkuge yigenza kuri Buto TV2. Naho nge nari Alpha nibigira. Ibuka gukora subscribe kandi wamamaze. Konzigira ibihe byiza.